Yeah, fun. Come be like again. You wanna cut us? Kay melakan. What did you do? So ayo. Felice. Eh? Felice. What's it? Matanja na. Hauna makasi. Uno access na wewe. Wow, pose more bol natural. Want the exhaustion. Yes. Libizina. Eh? Lina libizika ingana. Ndai. Libizika ilina ngamu. Ini nak seleka. Ban distract. They put them in the sun deliberately. They put them in the sun deliberately because they came late. Punishment they sit in the sun because they came late.
Karano wena o tswela gantši nna ke wena ke sa go nyaka. Ke mmone dinepeng. Honestly, a kopile ngwana. Ke first time. Nape nna ke tša evidence. Bo le bona blind batho ba tloa ke le kwela bothoko go ka no bona ko go tšere tse gore o boniwa. All right. Yes. Let's end this ugly look. Mara kupista ukita kanjani mara. Ukhama bya mara. Aya. Ile siri just how. Bona phara. Ke re shale papa mama.
Lydia. Bye, big brother. I'm a gone girl. Gone girls must never come back. Gone girls. Oh. Model. His house, we left his house. Model lu busy ka inga mo morao. Fish when a skinny and tall. Model busy ka inga mo morao. That's on a speed. Okay, I'm so curious. Karani. But I don't want to see myself until I'm done. So MODIKOA we meet you go fell. No, It's it's alright. Uto mtisha papa. Oh, can be okay. Oh, suka sa anda ka sura malubro ka kasi. Eh? Never. Eh? I tell you, the cook will damage. I think I can trouble a bell, but not for the baran. Cause Ricky told me some already by an impression of you. Hey, tadi kamu dia busy guy. Busy guy. I'm trying to. It's naughty. But this one here is not giving me a chance. Which one, baby? Why are you not giving mama a chance? Oh, but straight. Give me a chance. You know? We're not putting it in. Yeah, come on. Okay. I'm trying to look To look proper. proper. So what's your definition of proper? Right? Yeah. Definition of. I don't know. It will follow you anyway. The camera on me. Hallelujah. Hallelujah. Ere ki lokishe pele. Amen. Ke batla ho akaretsa dilo ka moka ha tsona tsa boruti bo hore he ba dia ba tlela pele ba re feditse tsa boruti. Amen. A go rapela fela go rapela ka akaretsa le yona tsela ka boela ka thoko. Okay. Ke Bishop Marakalala wa eme mo lefatsheng la Modimo lle. Se fela se le sutlweng ke setšhaba seo ke tlhagiswa pitse ke go putsa. Amen. Jale ke tlo batla ro kwala mahlo ka mora ha o bina pina ke tlo e binang ka rapela ka mora ha o rapela ke lo bua my brother ke lo bua and ha ke bua ko batla ditsebe tse mamelang. Hallelujah. Ha ko batla ditsebe tsa o tsheletsa tsa sthoka modilo go batla ditsebe tse di kwang tsa dira se se kwelweng. Hallelujah. O tsheletse se fela se ke sopela. le yona a e gona re ke teka le rena batho ba gefu wa tloga koko wa rena wa Modimo lle ga moile ke bogadi wa gagwe jwalo re re tle Modimo a re ge ba gomela morago a sepele le bona a ba etile pele a le boloke le fitlhe le bolokegile ke a leboga. Isuri leila ba sona basadi ba be ba le gona empa ba ga moila ba no kgatla ke ngwana wa rena.
le re šaletšeno no ba re tlhoka nako o ka re nke ba le tšhalela ka mokgware ba tsebago wa bolela mo ke mamoila no Tobela ka moka ke kgetho ya morena ena ke ena tate member buang a le intshwarela ke bua Setswana this is my younger brother actually he was sent here or I just belong in nana ke mo lebeletse ka mara ka utlwa hore hey a le ke sente ape ba re bona le mona but one day I sit down with him I was told to recommend metsamo ya ha ke tlo kgona go bona se ka mbuduetsa ka ntate nna o tsebe re a ke rate metlae e le re o tlo ntsala morao o tlo etsa se sa and he was happy or no o ke tsa go Mima na ke kgethile ho
wena o kgethile Modikwa magadi kana sesi kethile le nna ke dirile kethile boima lo wena go bitsa Ndikwe wena Ndikwe motlolwa lo wena ke a tshepa ke kethile o ka bana ba ba mo ka mo ga bona ke ba ngo mo ba sofotele le ba tshwenyega buisa mara ke le ya ke o swentse o tsiwe o mo ka no gore ba ifitla mara o tsika o wa go tshwenya o ke bophelo jwa rena ke mosadi o phela sesadi mara se ya go tshwenya ka sona ke tsona tša bophelo tše di a ishana abe go ina na ba bilusa ba abe ma wana ba bilusa ba tani o ina na ba bilusa ba tani wa item number 8 where what's another down one I got in Agiyo. Ekere batho ba. Raba. Kan kana wana ba. Agiyo le bana ke nabo. Ke wana batho ba ka wana. Ka ile ka nna mo fitla ngona. Di reporta go bona tla ba bona. Ke no fitla ba fitla. Ke no re ke ba ntšhala morago. Ke fitlile mo ka le ba ka la batho ba so. Ana mo ke be ngwana mo. Ke ba ke batho ba so ba sa ba go. A ke re a go le maina bona ke a batso. Ke ba ska ba gona. Tse ba re no a se go loke. Jwale ke ba bona ba yona ke a tseba gore morero o phethagetše. Batho bana ba lena le re le ba bona la ba garamele go gala ba tlo tlo tsa ditšhi.
he ba nyaka e ba dia ene a se ba tlhapa wena modimo wa go thušitše o kgonna go tlhapa o lebogela wena e dole gore wena modimo wa go thušitše wa kgona go tlhapa right e re ke tsene ditaba modikwa ke tlo bolela le modikwa ka baka la gore ke yana ke motseba ane ke yana ngwanaka ke yana nka kgonang gore ka di a bošedi ka mogala so ke bolela le modikwa ke kgopela gore o fitlhe kwa ga moimo nako e ntši o kgomo ka baka la gore monna ka ke motho wa go so nako e ntši o šomitše o se kwa re ge o ba o swariša nna bothata wa tshwenya ngwana wa batho nna ena o bo ntshwarisa bothata o ntaola ene e wena ngwana ka o mafelelo o ntaola and gape gape o ile wa ntshepiša gore wena a o tlo tsamaya ka a se ka lebala nna taba e o ile ya nthakgatša gore wena o tla dula ka fo wa ba le bana ba bantšhi bana so o robile tshepišo ya fela ka baka la gore ke se o se ratileng ya go lokolla ka pelo e tšhweu a ke go sware ka pelo a ke go llele sepela o dia tša gago sepela o dia tša gago motho mongwe le mongwe o leka go dia obituary ya gago go bele ba ngwana wa ba bose wa thagala wa botsiwa kwa le kwa gore ngwana o bele go moshimane wa ngwanyana ina la ke mama ngwana la gotse a swana go wa go nyalwa go ba go nyalwa le gona go sentse go bitsiwe batho ka mogolo go bele mashata na go be ka mogolo go tle ola go ragadi le go malome le we ke la go thu la mafelelo ke ge Xikwembu xi n'wi tekile a Xikwembu xi n'wi tekile le gona batho ba ke dilo tše tharo tše le gore re ka se kgone go di dodja mara ge o kgona go di dodja is fine ka baka la gore le bona gore leno ba pikinyana se ka boranyana so leno fela ka fase ga tente mara a se go be go bonolo go nna a se go be bonolo so o swantse o kry danger allowance gore o kgone go dia opeta mawa ka maso a go leta o swantse o qualifya o kry danger allowance ka baka la gore ntho ngwe le ngwe le ngwe le go ka re ke lefile marapo tswalang pele dilo šitiwe ka moka yona berekang nna ke dula mola o se ka bala motho wa tlang gone ba tlo notla go wena ba rene mo re feta jwang so a go leta batho ba ba sa rateng go dialo diso a ke ba sole it's not simple ka bathonyana ba 5 fela lena le gana ka I could not manage go le boima ka ba ka ota ke be ke nonne nyana 3 weeks ago 3 weeks ago nna ke be ke nonne nyana ke ne le khuranya so le khuranya lela is gone go thoma fase ga ba go thoma fase ka rapele tsa ba makhuranya na ka o so a gona go thata le nka se none mara ke a phela ke nata ntate moimo ke ithutile wena anya ba re o fela o tswa go tla mara nna ka gore a ke na ke dilo tša go utswa ka bona ka re ai ke itiela e utse bula ke ititsentšhe koloi tsene ka ntlong rena re amogela batho a re reke motho a topiwe so ke ithutile wena o motho wa mind wa go fola and then modikwa o mo fe support mind wa go fodile o mo fe support o fitlhe ka kwa gago bana ba gago ke be bana ba gago ke a ba tseba shiba o mo shule ke bana ba gago ba le bokokwa ke bokokwa bomma ke bomma ba boletse ba ba ga mo ba rena a gona ngwetši ke brothers and sisters
ke a support taba e bue ke a fetsa ba re sho e ke fetsa ke lena batswadi ba bana le bo mmago bana go na le ntho mo shi ba re ke COVID-19 e tlile ebile e re bja ka fase ga melao ya go fapafapana ya gore gatelela ya gore di a e a re complain le yona a re šomišane le yona ke a tseba gore boima motho o ka nore wena wa rene a ikgala apara mabatha dieta ke sa ka maiša ka mo o se ka tshwala o sa apara mabatha ke sa ka righting sa ka righting sa ka lefting sa ka lefting o no ngangabala rena gale ke apara so mara e mabatha o no ngangabala ra nna ke twaetse o apara dieta ka motho wa re bona go fa mothala bona ba le ba bedi ba le na apara ra sengeng go gopela gore le comply le melao ya COVID ke luba la bogale gale ene ba ba kgonang gore ge le ba botsa gore ya ne le o tlhaba na le tela le sa ba ka pele le ba botsa ba theletša a bae le tweteboga e seng ga diwane ao e seng ga diwane ka morago le tweteboga ka morago go se sane gore motho o tla lebelela morago a katakata ya kae ka go morago ka ba go thibile leboto le lengwe la go feta le ga 4 go sane ntwe ba reng ke vaccine go nyakega 3000 gore o e kry-e and go tla ba go thwe mmerekong wa ka jarateng yaka nna ka company yaka o ka se tsene o sene certificate so le tlo ga buiwa be le se magala na re tlo feta mahala na sanga thakathaka le bona nna ke re ba mo apanyana le ke nna o mathomo le ka thakathaka nna ga thakathaka na go ne ke go thakathaka ntšha mo le thakathaka ntšhe nna ke nna mogalabe ke le 66 years so ngana ga thakathaka tsamaya lo thawa go lokile ba ge shika le leboga ka mo ga lena le leboga bubudi sa tshepe gore go tata batho ba ka mo go nna le ba ba ntšhe bubudi ka ntwe e bontšha bisalme 133 go botse jwang ge bana ba motho ba dutse mmogo ba rata moruti le ba ratana ka nnete wa bona moruti nna ke nna international he gore haleluya ke amen gore foto ya bene nna ke amen wa mogetso ka wa mogetso ene wena ka re wena wa ga marakana rena gantši batho ba reelela le bone batolo ba bane ba ga marakala mothagoka mothagoka a nyetse ngwana ga leso batokolo ba gona ke ba ga marakala gore bo ngwana leso ba nyetse ga marakalala ba ba di marakalalanyana e ke fitha kwa le humana tsona di marakalalanyana so ke bo morarrago ka o bona ke site ene la bo mokopana so ke ntho e botse yo bomma ke ngwana moima ke re bolela ka maina gore o thele dimang bomma ke ngwana moima so go mo di boela shakeng a di boela shakeng di a re shane di dile mmogo go be botse ene ke gopela gore ka motsho NKUPI a tla ba nyala o ka lo fo gore ba go nyala NKUPI o ka lo fo gore ba go nyala NKUPI o swale ke ditile ge ba pa NKUPI a tompojana nanga se no mathaka le naga e batho be ba bantšhiswa ke mathaka ke tsena motse one by one ke tseba gore o ka se kgone ke roma bana ke re ke ne bana ke roma bana le dingwetši tše dingwe tša ga pelusa ke a roma o mongwe le mongwe thakana le ena ke re ba botsa ka kwa saetile ya gago namile taba ene o itse ene NKUPI kae o tšhabile ke mo file tumelelo go nyala basadi go feta ka 4 ba le motho o mothiba gore a se ka nyala basadi ba ba kae ka baka la gore ke o moane ya bona so a nyale go fitlha magomong a yena a kwang a gona le se ba bala motla ya tseba basadi ba ne jela se kampile basadi ba ne jela se ba gana nna ba re ganeditše ba thiba ganeditše ai o nyaka go kgwa o bolela le tsane tšeo
Ani ba leng ke ne ba sa di ba ba bedi o ro ba ra. Ngupi. Mura. Tele. Di sa go fetsa go fa molai ja mo gore wena go dumetse gore o ja le ba sa di go fitla magomong a wena ka ba go o fetsa thu ya pele is right. Oti. Oh, tele. Oti is not gonna be enough. Ka ba la gore you are alone, you are one. Yeah. Na lo mo. Oh, we're not fula ke bile ka lo pele. Di fula ke bile ka lo pele. Ba ka mo ka de mo ima, ke mo mama, ke mo le so ke mo thago e ba tsamai. So wena o ka se theletse. Ska dumela ba go thibela, ska dumela motho wa go thibela. Ska dumela bo mmago. Ba re a o ka se kgone to jwalo. Ska dumela mosadi wa ga o to ba yo tinyana so. Are ska dumela. O le go papa ba ile. Jala pi. Ba ile o mo jero go papa ba ile dinya ja ba bedi. Wa pi. Robo. Lekalo jao, okay, lekalo jao go le tšo shaile. Ba go ba go shitse ba ntshware. Mo go foshite le go shaile. Le ntshware le mara. Na ke bolela ntong le mo is based on something. Gona le concrete. Gona le ntwa go tlhokwa di e tile e ntšhitšhimetša go bolela ka mkgono. Mara ge ke le ferka ntšhitše batho ba modimo. Papa de a e tshwele jwa. I bet. Party for MODIKOA. Let me know what is our plan to be this big, but then we've got a big family after all. So everybody came through for us. I told about Mudimo when you know who was always by our side, but you are here where we are because of him. If it wasn't because of him and our dad or your mom, let us go to the that's all what we knew. La mona brother warena tseba hore tla meka le jani so MODIKOA the last born yarena Budishije at my footsteps, so I don't think it was problematic. Was that problematic? Mr. Wima oh Rabaha Ulena Nick I don't know what I'm no, and can't believe I said it before. My dad said, but we hate because we 4 girls. Because 4 would have left, and then 4 is gonna have to replace. I was truly like, wow, she's got a lot of girls coming in. So, MODIKOA, my little brothers and sisters, I'm happy that today we have another brother. I'm not a little blessed because we only have 1 brother, and then I'm teaching the brothers. 4 brothers now. I will let MODIKOA come down, then everything else. So, farewell. All what you come around with Amima, Tata. I got a social Tata, in necessary Mrs.
to us, can charm. Friendly with them, right, charm. So if anything they don't know, we should come to MODIKOA, or not come to that. I want to hand. And you will come, okay? And I don't really have much to say. You know, fella, congratulations, and then keep loving and being there for each other. Kadina Gojoki. Thank you. Tell you to make it shaka moka. Like na parani. Would you call that Delana? MODIKOA ke ngwanyana wa go latelana bang thusa bang correct. MODIKOA ke ngwanyana wa go latelana o na le mahlatsi o latela example o latela a shining star figuratively literally o latela a shining star ye leng gore o itshwarishane le Mr. Moima batho baka let's ka tshoga guys, let's ka tshoga. She's safe, she is safe. Ba Moima le bona ke a tshepa a ke na di doubts ke a ba tshepa. They've led him by example. Now MODIKOA is going to be led ka example ya Mr. Moima, ka example ya rena. MODIKOA ka slatlhega come ka different. If anaka someone wa to murutang go ba tough to first born se sim judge ana gore nge ile ro ke ro right. If anaka go mo botana ashu if akwa gore issue ka re ke a hlagala ashu na bile nna if anaka go fodisha tlhogo bona na bile o le na tlhoga ga ifodile Mr. Nice MODIKOA na shemra le lebogisha. We are so proud of you guys. Matlhatsi MODIKOA ra le lebogisha le tshwaraneng a botse a ke na di doubt se se mtjatjo gona se se mtlhago gona le nna ke gona NKUPI se ngwana re semetse ba sa ba ba fo ba go go replace ibile a tlo fana ka permission a tlo ya left and right le kwela ka moka malome ba gona boragadi ba gona mamolo ba gona pizza ba gona outside man. It's final right great ke a lebo MODIKOA le Matlhatsi ke a le lebo ele kwa ka le kushish example thobela ka moka le kae gape bang gona ka nnete le ska no dulela re gona e bang gona sa mathomo ke rata go leboga presence ya lena ka gore ye re bitsa wedding nice ke wedding nice ka gore aya emela December aya emela na kwa lena ya di flow aya emela di coupons di tšwetše pele le lena le tshetse di coupons la rea la ra di emele di pins a se le ra di emele di pins le tlile jwale the importance of family ke bona la gona mo family ke ya gore e ba ntwa shire tlabile la re a re bone gore re tla dia gwanga yona family ya re a re bone tla e tlabile le rena mara re ragela kana mo le ska re le la tlaba re tla mema le tlaba lena family a dilo re tlaba le shimara re ya smile le tla bolela le ya smile so ke rata go leboga ka gore a ke le botsa re ke nna mana ke nna mankopane NKUPI the entertainer wa lotse bo selo tse bona tiso tlogolo sa phedi ya manka la bokone ke nna so go ke ra mpane go ra ga di le ba mputsa ba re sa chi ba le kwa bukuma mo ke re bora go mo go ba mputsa ba re sa ke phela go ja bo mo ke nna ena ke mankopane Silas jwale ke be ke rata go leboga gore le go tlang ga lena mo a se le senye nako ya nke be ke sentse batho ba tlo le sentse nako a se le senye le ka senye nako wa le dile botse ene re le leboga
to my little sister, my best friend ka mo gae. Ke ena go bolela le ena lo tse dintsi a tshwenya. Be ke tlo tsosha ke mang gore ba bantsi forogele ya sekolong e ba palla go ntsosha. Hape nna khona go no dia ka ra ke go ke mare ke go kwa street. Ka no robala ka gapele tsa boroko go no bontsha gore o santsosha ka pele. Ke re ka ftawa awara ke zo jole modikwa e ba khona gore o mo leseng. Modikwa tle e be ena bula le batao pele go shengwa re ya letsosha ka le bitso la ntate ba ka idia ga raro wa tsoga o tšama pa ya dia so wa tsena ke mo jole ke o bula ka mrenya moshimo no mo tsola maphai a yena ga bolela tšo yena wa tsamana la bobedi e salale ba dia tsena tšela gape a bula ba se ntsosha a opela go shela ka gomola a lata ice ka fridge a tshelo ka 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 mo kitimishabudu o ntshile mo ka 5 ba tšwele ka lebati ka go shao ya mthosi la ska ntso ge ke kwa lebati le bula ka le so ke a tsoga re ndi ntongo ya botshimo ene ke na ke fedile matla ge shitse ke tla mo lebating jole nna ke re motho le ba ntso shao ba ile ka litso la ntate ke tlo no shala ke roba no sabuya man yes o tlile man o khutse di ice ke le la ka le tsa matlhatsi le matlhogonolo o lotjela mara no matlhatsi o nthopile man e re le botjeng mothako be ke pelele na khwaile ro eta ro pela mola gantšena o busy o pela ke na mara ke magaditse gore a sanganyo go tla ka mo gae tšatši le lengwe ge re bitša batho yena be gona o fa apology e ba galabe nna ke go pela go sebe gona ke tla be ke busy okay ke tla be ke busy ke magala bontadi bo papara ke magala jwale e segale ba re ke molamo heba molamo kanjani molamo na o senga bolele nna selo molamo mara ba re ke molamo ebile o tsenile ka disofe heba a nna ke palla go botse ntho ke a mtseba ka gore ke ga mme ba tare ke joke mothonya ka wena ga ne ba serious no bona go kwenta ba tšwelela ka bona gore noma motho o mpethile spy 2 re ke bona a ke di entertain ebile a ke motšhiselo ka gore ebile a gone matlo ya o tlo tsamaya wa tshwana wa ke thoma go bona gore bana go ba le boponta bjale go serious le bomodikwa jale ba tsamaya ke re bana no ke thoma mmitša molamo maabane se nka mmitša molamo a se nka mmitša molamo ke mmitša molamo maabane maloba ga e ba mo kare molamo ya jwale o dile tša balamo o molamo ya ke a gapeletša go molamo molamo e ka moka e be o ba mošimolola khwaeleng wa go sampolediša ka palela go bolela ka the elephant in the house gore o fetile jwang mo jwale a o etsetse o passitše exam ya gona with merit so ke a lebogiša banna I wish you well le tsamaeng ga botse mo le yang gona le fitlheledieng tše di botse mpapa o tla khutša modikwa ka satla sa rasa ka gore modikwa ba rata go no tshwenya o rata go tshwenya o rata go tshwenya le papa o rata go overpower lo tšele di bona mo ke modikwa a overpower papa lo tšele di bona mo ka moka ke modikwa a overpower le papa e ka se diege mara modikwa o bone tšaidi so papa o tlo shala khutša ba tlo shala khutša ka start ba le motho wa mo overpowerang a mo decide na re dutse le gane papa wa decide gane ba molao ka kwa ba change down ba be tatla ba change down na re dutse le mo re leng re gane papa o di tsere control gane a o yena modiko wa mpotsa no di tlolo ka wena thao ke rai go ne na ke oxygen to ke miracle ka sone o re change thao one e no thao go tla bona e ke fitlha mo khumana banna ba re ya ke tlo isha go ke gona go diegile gona ka mogono ka re no e ke ska ema tsileng le nna ke ska ba moditela ke dumele ra gore tsotlhe di lokile dumelang fela my sisters ka moka shiba lona ba nyetse ka moka ke lapina ke tati ke bagi ke MIK ke maina ke wa bitšang ka ona gore a gone motho ke mmitšang ka dinela ga ke tse gore ke thagajwa lola ke ntadi le bo maoto ba ona gore maina ya ke a šomiše ke no ba ke kwanetše that's why ke kgatlhile ke nela la motho mongwe mo sa le ke no le you know go ba re mpokoba ka lutswa ke nyaka maina a maso go no go ba re motho ke mpokoba e bolela ke the lady boti bus boy a re mpokoba dina le la ntshegiša ke dutse ke ite ka tšhaba le go leka gore ke batho ba bagolo ke nno monnyana mpokoba
e ke lebella mpoko ba fumana mpoko ba go mogolo mpoko ba be motho mo ka mara ba mpoko ga re no ke le utswa le lengwe ke tlotla ke re mpoko ba wa ke tseba mpoko ba o la tsena mo ka modimo isha for sure ma ke ja ma motla ka re monga lona a sala a se go a sala na mo lefaseng e ba le bolela ke le tshelo e sa tlo e kwa mpoko ba we bona na mo le ka no lebella ba motho para maskinyana o motshonyana ka mo pele ka mpoko ba gona mo la ka mo jole banna ke a leboga kantse le go senya nako ke leboga presence ya lena ka moka le next time re le tla nna ba re ke tlo le fisha ga 5 ha ke tsebe gore ke tlo ira gore ba tla ke la o di diele ba re ba tla diela o di diele ka gore nna ke thoma go di ikwa ka mo le le tsamaile ka lo shala di change ke le ba bona le re sa diere di shele di change na le nna ke dumetse le mpona se ke ga mara re sa diere di shale ba di change ba bona le ke di bule tsa isa la ga le yona le banna re a leboga presence ya lena ntle go senya nako farewell my little sister my best friend o khala ke lena luka mbuka le tsamaya ga botse o etse ba dutšeng ba homa mama gona nna ba re ya homa mama ka mo wa letsere o homa mama kana ku mama o sala ka mo sala le nga check it ka rai nigis le maloba le ba lo tsamo dating ke dutse ka molantong ile bana ba ita ka no dula ka molantong ba be thapele molwa ba laita mabone ke a bona mabona go le ka ga ke a tseba tla bua fatla bua go di ma fatle mo fase e ke lebella ka bona kollo ya ngara ile ke etse ka lo dula ka re ke bona serious ba bona a ka bona ba tsene ka reno batho ba serious ka tshaba tsa bona so na ke a leboga la mafello ke nna NKUPI the entertainment bo se le je mona ta ke shumishi filter a ke block ya ke thabiselo a ke palle ke selo re impalla ke ba ke sa nyaki go gapeletse ke a leboga le kwele na gore monno wa kanyana basadi ba bane Wana papa when? When I chat with
Jale uaitola Wite uamurata Jale uaitola Uta wenari tamae Harate la besawana Uta wenari tamae Harate la besawana Wite uamurata Jale uaitola Wite uamurata Jale uaitola Uta wenari tamae Harate la besawana Uta wenari tamae Harate la besawana Wite uamurata Jale uaitola Wite uamurata Jale uaitola Uta wenari tamae Harate la besawana Uta wenari tamae Harate la besawana Wite uamurata Jale uaitola Wite uamurata Jale uaitola Uta wenari tamae Harate la besawana Uta wenari tamae Harate la besawana Wite uamurata Jale uaitola Wite uamurata Jale uaitola Wite uamurata Jale Mudikwa wariditela Udulesika montoni Udulesika montoni Mudikwa wariditela Udulesika montoni Udulesika montoni Udulesika montoni Udulesika montoni Arriba Haman Fuseke Arriba Wariditela Uduletika Montoni Uduletika Montoni Uduletika Montoni Lema kouku Mlam Al tava sharp It's Slay. Tata wana mlamu wa gomuntswa gane. Anya wana mlamu wa gomuntswa. Lumba Miriam Mageva. So mlamu NKUPI. Ay sal Miriam Mageva, mlamu wa gadi. Sharp. Hey, achuzi agashi. Mutola shu. Ayo. Kilichia let's begin. Walichachili kamu ya mankam.
Eye a bona go di ntho e ratang a bona wena o lapo go nwa se o tsena mo nwa le tšea ka moo bana gore fo ba ka se tlo thuša ka seo ba re o rile wa banyaka o ba kgona ee le ona a di lekane mo tje swantse ke straight pontšho re leanwa le nweng ya